digulung-gulung terus dicemplungin ke minyak yang adem. Bahannya apa aja sih? Kok bisa? Bisa. Jadi dia Ini Kajiannya receh ya nih, Bre. Sulit. Lumayan lah buat beli bakso tusuk. Dapat berapa? kurang ini. Dapat berapa, Fred? Hah? Dapat berapa? Empuk? Berapa itu? 100 1, 2, 3, 4, 5 5.000. Ini 2.000-an. 7, 9, 10.000. Cukup dong buat beli bakso. Dijadiin satu ya, Dek. Enggak. Kok bisa kayak gini kayak magnet? 3, 4, 5. Ini magnet. Di 10-in kurang tuh. Ini 1.000. Lah, yuk buat beli bakso. Nah, cuma bakso. Enggak dihitungin lagi tuh. Nih,